nanay, mga teachers, or ako na ano pa man. Good evening po ha iyong atanan. Those who are watching us online or our live, ato na SFCA page, pwede niyo i-share, i-like, and comment. Ready na po. Ready na ba kamo? Yes, dapat ready na kita kay last day na yanahan, July. Buwas August na. So dapat may da kita panbangil parahan pag-starthan August. So before I give you my theme for tonight, let me read first the passage kasi medyo hurula ba po na aton passage. Yan na nga, gabi. So I'll be reading from the New International Version, and akon po passage ada Daniel 3 verses 16 to 30. Again, Daniel 3 verses 16 to 18. So, pwede po kamo sumubay pagbasa, haakon. So first, verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego, and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was to urgent, and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, Certainly, your majesty. He said, Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Verse 29, Therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God, Meshach, and Abednego, be cut into pieces and their houses be turned into the piles of rubble. For no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. May the Lord bless the reading of His Word. Ayan. So, medyo halaban aton passage. Pero praise. Ayan. Familiar po ba na aton passage na nga gabi? An aton story, I mean? Yes. Yes, ano. So, manaton po message for tonight is something different, or signo na lang natin continuation na natin nabatian nga message coming from Ate Celine Han last Sunday. So kung ano iton, i-reveal natin later. So let me first show this to you. Familiar po ba ano yun nga emotion? Ano man? Ha? Hijoy. Waray na ya. So of course, familiar kita itong emotion, that is fear. Ayan. Singaday mo sa pit, may kakahadlukan ka ba? Ayan. Bangin pagka di mo church, nahadlok ka. Alright. So, ano po ba ang connection and fear
haaton passage or haaton message for tonight. Let me see the hands. Sino po didian may maging kakahadlukan? Hino didian naka-experience na hin fear? Amen. Siguro tanan gad ada kita humadlok dahano. Amen ba? Or may dadidiwaray? May dana. Okay, so according to this article, Psychology Today, nagbutang hiyahin 12 common fears that keep us stuck. Karag singon, asyainin mga common fears nga na-experience na ako ni mo naton nga tanan, nga diri kita nagiging functional or nagiging stagnant kita. So 12 ini pero ginpili ko laan 5 nga very familiar haton nga tanan. So let me see kung kamo gihapon may sugad ini. Number 1 is the fear of the unknown. Okay, so number 1 is fear of failure. Fear of failure. Ayan. So, hino din yan may fear of failure? Yes. Ako, aaminon ko, may po ako fear of failure. And I believe sa inyo nga gusto ko matanggal yan ng agabi. Fear of failure, karigsingon, nadiri ka nga may ma-disappoint na mga tao. So, instead of doing something productive or doing something effective, diri mo na lagi nihimo, kay bangin ma-disappoint mo an iba. So, that is fear of failure. Very common daw ini haaton yan. Number 2, we have the fear of success or separate ini i-article pero gintimpo ko kasi sort of same. Fear of success or the fear of responsibility. So, kung may fear of failure, may dagi hapon fear of success. Hino dito may the fear of success na diri maging successful ha life kay mas damo ang responsibilidad. And the more nga damo natin responsibilities, mas nagiging vulnerable kuno kita. Kaya nadiri na kita hiton. Middle ground ka na la. Bahala na ito nga mga success. Alright. Next, we also have the fear of public speaking. Hino din may mga fear of public speaking. Hala, very good kami itong natuod pa. Balita, damo ini aton mga classmates, aton mga ka-workmates. Ito nga nga may idea ka, pero gimpapasa mo na lahat iba para hiyaan magyaka na yung teacher. Tama ba? Or kung may ada mga seminar, ginsusurat mo na la. Instead nga pakadoon kahabot nga kaya adon mic. Diba? Fear of public speaking. I think damo ini talaga ang may adahaaton. Next, we also have the fear of rejection or the fear of hearing no. No. Fear of rejection. Dali naman niya kailangan digin pasaysa no. So, ikaw ang klase ang tao nga, nahadlok ka nga, maka-receive in negative thoughts, negative opinion coming from that person. So, fear of rejection. So, ibig sabihin, instead nga mayiyak nun ka, nagiging, gina-avoid mo na la. Diri ka na nag-share hani imo, nababaruan. Hindi mo secret ko, no? Next, last, we have the fear of commitment. Ayan, hino din may mga fear of commitment. Ito nga ni ng mga tao nga, nakikita nira nga may damo pa mga possibilities nga padihimuon ha life, diri lang mag-commit ha usa. Fear of commitment. Now, let me see the hands. Sino didian may fear hiton dida nga 5? Ula usala. Usalaan may change. Amen ba? Hino din may 5? Mga duwal ako no or tulo. Amen. So, fear of failure, fear of success or responsibility, fear of public speaking, fear of rejection, and fear of commitment. I believe and I declare, yan na nga gabibog to, mawawara iton. Amen ba? Yes. So, kung gusto mo mawara ito, ayaw ni pagkaturog. Diba, sikusikuhan mo sa pit, kaya bagin niya mga turog, di rin niya ma-experience ang freedom mo. Hini na mga fears. Ayan, so nakon po theme yan ng gabi is entitled, Stepping into the Unknown. Praise. Ayan.
So again, ang akon po theme yan nga gabi is entitled Stepping into the Unknown. Ada po hagan Daniel chapter 3 verses 16 to 30. Ayan. So nahadlok kita tungod praise. Sige. So kadianing kita ha verses 13 to 15. Actually pinin akon passage pero ginhimo ko na lahiya nga aton background. Yan na. So familiar ba kamo kan Daniel? Familiar ba kamo kan Meshach, Shadrach, Abednego? Yeah, so kay sasangkayon naton hiraya na nga gabi. So yan na bugto, tanggalon taan ay David ha aton pa David. Daniel ha aton passage or aton message siya na. Kaya ang pinaka main story naton, ang main character si Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, ano ba ang nangyari? Di ba Daniel and iya three friends, mga captives hira. Didiha Babylon. And king of Babylon, King Nebuchadnezzar. So, naging captive hira, sarang na hira ni Lord or gin-allow ni Lord nga maging captives hira kay because of their idolatry. Diba? Very common na iton hiyahaaton. Now, tungod captives hira bugto, of course, kailangan nila mabaruhan kung anong language nila ha Babylon, ano ba ang mga doctrines, ano ba ang mga values nga kailangan nila mahibaruan para makigmingle or para kumunila haira. Now, Daniel, Daniel chapter 2, kung mababasa po naton, di ba King Nebuchadnezzar may adahi dream. Sa iya praise, waray may naka-interpret. Waray naka-interpret. Praise God. Waray naka-interpret bisan hinon mga experts that time, mga magicians, kung hino pa man, waray po may naka-interpret or nakahibarwahan dream. Alright. So, that is why Daniel, hiyala ang nakag-interpret kung ano ang dream ni King Nebuchadnezzar. And because of that, na-interpret, na-amaze si King Nebuchadnezzar haiya, kay hiyala, nauusa. Praise. An nakahibaro hiton, kung ano an. Because of that, tungod amazed, King Nebuchadnezzar can promote or gintagan ay position ni King Nebuchadnezzar, Dane. Ayan. Nag-iba-iba na ng boses. So adjust na lang ka mo. Okay, balita ko sige la. Focus na kita. And then, tungod nga Daniel ang nakag-interpret or nakaghatag meaning hito nga dream kan King Nebuchadnezzar, gintagan higher position ni King Nebuchadnezzar, Daniel. Diba? Naaalala ito niyo? Or nabasa na ba ito niyo? Basahan niyo niyan. Balita ko siya nitong story. Praise. Ay, nakalima na kita. Okay. Ayan. So, Daniel kasi, friend. Praise. Inon tumawa. Walita. So, and friends ni Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, and yung promote hiya or gitagan hiya posisyon ni King Nebuchadnezzar. Hira nga tulo. So, ibig sabihin, nagkamay-ada giha posisyon, inihira nga tutulo. So, Daniel and his friends, nagkamay-ada hirahin posisyon. Nga da, Babylon. So now, aton passage, Daniel 3, verses 13 to 15. After ni Daniel gin-interpret iton nga dream kan King Nebuchadnezzar, this time makikita naton that King Nebuchadnezzar nag-set up hiya
grahin image. Niya. So, tungod din higit ni, Daniel chapter 3, ginrek ni ginrequest niya na tanan ng mga tao didto haira mabow down hito nga iya ginhimo nga image, that golden image ni King Nebuchadnezzar. Now, kung makikita niyo verse 13, naya can be furious with rage. Di ba? Furious. Grabe ko dito yung word for anger. Very, very angry. He King Nebuchadnezzar that time because he Shadrach, Meshach, Shadrach, and Abednego, waray hira nag-bow down. Hiton nga image. Kasi during that time, dedication ito, golden image ni King Nebuchadnezzar. So, ibig sabihin, igsasaman niya, tanan ng mga tao nga kamo hiton nga statue. Iton nga image. And, nayakan man didi, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? So little more than 100 years later, the southern kingdom of Judah was taken captive by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, just as God foretold. So again, captive din he Daniel nga nan iya 3 friends, and this time the king who had appointed these men to their high positions probably valued their service. Kaya makikita natin didi verses 13 to 15, gintagan pa niya second chance. Hira nga tulo. Diba? If you are ready to fall down once again, himuay ni niya yung nakikita ko. Nga na bow down kami ito nga image. Then very good. Pero kung diri nga ni, immediately you will be thrown into a blazing furnace. Usa nga fear naton mga bugto is the fear of death. May daba din na hadlokhan death. Ako medyo diri na kay kada damo na nakita liwat or experience it on nga butang. Fear of death an usaha pinaka ginkakahadlukan naton. May daba ito didig. May I see the hands? May the fear of death. Hello, tulula. Praise God. This is grace. Alright, sige. So he commands everyone to worship his statue and places himself at the center. So syempre, Shadrach, Meshach, and Abednego bugto, the king who had appointed these men to their high position, syempre friend good hira ni Daniel, intagan pa niya yan second chance. Mupay-pay king Nebuchadnezzar na second chance. Kung diri pa kamo, igkakadto na kamo ha blazing furnace. Then the charge made against the 3 Hebrews was threefold. Karag singon, ano ba meaning? Kaya ano diri na bow down? Kaya ano na, furious with rage. Grabe talaga ang kauriton King Nebuchadnezzar haira. Because bugto, kung mag-bow down hito nga image, of course, you are disregarding the king's authority. Diba? Ikaw daw, ayo daw paghimuaan yung mga gin-set up nga laws dito hayos kilahan. Kung diri ka ma-terminate. Diba? So, ibig sabihin ko na diri ka kay kuan man ito. For example, naghimo in ordinance. Hiking ni Nebuchadnezzar nga tanan ka mo, dapat bumagbow down hito. Diri nga ni, may dakaakibat nga consequences. So, ang consequence kasi din ni, imo life.
Wari yung penalty, imo life. Now, naurit hi King Nebuchadnezzar because, of course, para iya, you are disregarding my authority as king. Ang pinaka-highest position kasi that time, di ba mahilig ang Old Testament datihan mga kings. So, now, they would not bow down to the image. Karag singon, diri nira liwat si serbihan, or they did not serve his gods that time. So, King Nebuchadnezzar bugto was furious. Nan, this directly challenges the faithfulness of these three men. Of course, kasi pwede penalty la, pwede 1 million la, makulba lang anin 1 million, pero mas makulba kung kinabuhi mo na ang kapalit. So, of course, ikaw ba diri ma-challenge ani mo faithfulness din he? Kung after mo, or diri ka nga ni mag-bow down, diri ka na masisignagan ng araw buwas. So, kanitong kapalit. Diba? So, ma-challenge talaga bugto. An imo, faithfulness. And same gihapon ha na experience ni Shadrach, Meshach, and Abednego. They are threatened with death. Now, Shadrach, Meshach, and Abednego were determined to flee from idolatry. You know why? Kaya nasugadan ira stand? Because the reason why naging captive ira, it's because of idolatry han mga Israelites gihapon. So kapag captive ka nga ni, kapag priso ka, diri ka free. Diba? You are under han authority han iba, which is knowing na He Lord and ira God, of course. Waray na mas dadako pa kan Lord. And then now, captive hira. Diba? Bagan, hello, an aton Diyos, an ungod nga Diyos. Tapos this time, mabow down lakitahan mga idols. Diba? Uutrohon ta ba kung ano naging mali naton before? So, kung ibubutang natin na natin, kan Daniel, kan ini nga three men, sugad na ladbugton ira pagstand. Ngan pag-correct, kung anuhan mali dan una. Nganan pagtamahan niya na. So amazing, no? Because even if it meant death or life-threatening na circumstance, kaya nira magstand para kan Lord. Even nan kapalit na, esan ira mga kinabuhi. Now let's move on to our passage. Verse 16, nayakan didi. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sugad ba nga faith bugto ang may ada kaya na? If you have that life-threatening circumstance, yung panaton, of course, gutila hiyang problem or gutila hiyang ginfi-face naton nga trial. Diri good sugad ma-challenge an aton faith. Kasi pwede lang hiyang mag-turn out into something good. But what if life-threatening na ang situation? And it involves your life. And sugad kaya gihapon an pagstand naton kung ano duwatan pagstand ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Let's see. So the king had raised the issue, and who was able to deliver these three? Di ba naya kaniya, hino pa nga Ginoo, ang kaya makag-deliver ha ira kung igbubutang na ira ha blazing furnace. Kung diri hira magbabow down, haakon. And they responded, church, that they did not or they need not give Nebuchadnezzar any answer because he was not their deliverer. Di ba naiyakan hira? We do not need to defend ourselves before you in this matter. Wari kami paglalaban ha imo King Nebuchadnezzar. Why? Because an ira deliverer bugto maaram hira nga diri King Nebuchadnezzar. Or bisan pamanhino nga king. An ira deliverer sure hira na it was He Lord. The God of the Jews was their deliverer.
Bugto, idolatry was one of the reasons for their being in Babylon. Uutrohon pa ba naton kung anon mga malihan aton ancestors? Uutrohon pa ba naton nga maging captive or maging slave kita hini nga lugar kundi gintagan kita promise ni Lord nga may dahiya plan ha aton. They need not make their defense. Praise. Waray na ira kailangan patunayan kang King Nebuchadnezzar. Kay para haira, bisan ha point at death, magsastand hira kung ano ang iragin, tutuuran. Whatever happens to them personally, their hope is in God, their deliverer. And one thing nga non-negotiable para haira, they will not bow down to this image. Bisan pa daw tagan here in second chance, third chance, fourth chance bugto. It will remain. They will not bow down to this image because this image is not their deliverer. Kilala mo ba bugto kung hino ang imo deliverer? Because we are in a new season. Kapag di ba nag-change ang season, ayan na, ang mga first year, nagiging second year. At second year, nagiging third year. May da ba ito? Di ba pwede liwat bumalik ka? Second year, naging first year ka liwat. Pwede naman. Pero iba-iba ang season. Tama ba? Iba ang season, hana eskwela. Iba ang season, nagtatrabaho. Iba ang season, han may pamilya na. Iba ang season, lola o lolo ka na. So, iba-iba kita season. Tama ba? Now, kaya ano ba may new season? We are in a new season because we are done with the previous season. May the new or bago nga season, tungod natapos na kita, ito nga season nga naglabay. Or diri ka patapos. I know that we are all haaton mga new seasons or kung nada ka man imo season niya na, ibig sabihin nag-level up ka na. Natapos ka na han season mo last year, tapos ka na imo season mo yan na han July, yan na maatubang ka na liwatan season no, yan na August. And maupaya i-contemplate no, kasi kung may adaman mga tao nga maiintindihan naton kung kay ano na hadlok hira, Shadrach, Meshach, and Abednego ini. Because di ba't fear? Your fear response is your body's natural warning system. Karisingon, may purpose kay ano may emosyon ka nga nahadlok. It's not sin itself nga, hala, madlok ako, makasasala na ako. Di ba diri man, may purpose man iton hiya nga emotion. Kung mag-rely ka la or allow mo mo sarili nga ada ka nala pirmi, di dalugod kita nagiging stagnant or di da kita nagiging mali. But fear response or your fear response is your body's natural warning system. Karisingon, kapag nga ni maging kakahadlukan kita, nagsisignal ito hiya aton brain nga, may potential nga danger nga pwede mangyari ha imo. So magsasend hiyahin sensory message sa imo nga halabangin, may malain nga mangyari ha imo or may danger na tiabot. Now, tungod sugad hiton bugto, magi-initiate an aton lawas in defense response. So, asya natin tinatawag nga fight or flight. Di ba kapag nga ni nahadlukan ayam, agawas, kinuusig ka na. So, nagsisignal ka, hala, maguba ako, kay bangin ako kagton. Or iba na lang akong aragihan para maging safe ako. Di ba? Fight or flight. So, nagsisend hiyahin sensory message sa imo brain na may the potential threat. And then, ma-response mo lawas, masulong ba ako or maatras ako? So, ganito design. Kaya after hiton nga threat, may other response ti kang haimo. So, it's very important because the fear signals threat. Nga tungod may threat, it leads to avoidance.
So, ika din natin, common kasi nga fear aton is object or mga, ano ba't yung mga common fears? Fear is different from phobia. So, let's make it ha point han fear nga, nahadlo kita mag-grow. Diba? Or yung mga fears listed kanina, nahadlo kita ma-reject, nahadlo kita maging ma-fail, ma-reject, mag-commit. So, ganito na mga fears. It leads to avoidance. Karigsingon, avoidance in turn translate into evading challenges and missing opportunities. Diba? Kapag nga ni nahadlo kita, damo ang nami-miss out naton nga opportunities. That is why stagnant lagi hapon kita yan ha. Or unproductive. Or pira ka na ka years, bagat feeling mo waray ka pa nahihimo nga something valuable. It's because of the root cause and imo fear. And it promotes, or dirigad promotes, but it leads to social isolation. Nagiinuro isolate ka na, or may da kita tinatawag nga spiritual lethargy. Guol ka nala permi. Diri nahiya puro padayon nga dakan, Lord. Pero ini ano nga mga signs and symptoms, nakita ba naton kan Shadrach, Meshach, Abednego? Nakita ba naton bugto ha verses 16 to 18? Nag-isolate ba hira? May na-miss kaya hira nga opportunities? May da ba hira gin tagasan? May da ba hira gin avoid? Definitely, waray. Now, the question is, kay ano daw la sugad iton hira ka brave? Kay ano daw la may mga atingan kuya kita nga sugad hiton ka brave mag-take in risk? Samantalang ako, guti lang nga risk, diri ko pa kaya. How much more? Kung ang mga circumstances or ang mga threat ha imo life, dagko hiya. So, naling ako kanina na Shadrach, Meshach, and Abednego, nagstand hira, na ira deliverer, it's God. Because one of the reasons kay ano ada hira ha Babylon, kano naging captive hira, it's because of the idolatry han mga Israelites. Diba? Nakadamo ni Ra gin disobey hi Lord, nga damo gihap ka beses gin-allow ni Lord nga maperde hira ha ira mga enemies. Now, if we are in experience or kapag ang mga previous season naton waray kita may nahibaruan or waray lesson nga natanom ha imo, in that area, the natural tendency is to move back into the familiar. Karisingon, it's so hard to step out a new season or it's so hard to take risk kasi waray kita or inexperience kita han season nga naglabay na. So instead of new season na, nagbibinalik-balik kita. And you know what? Something stagnant about familiarity? Kapag over-familiar ka na, or because we are so familiar with the area, with our situation, we pay less attention. Diri na nagmamatter ha imo ang mga nangyayari hiton, dida. So amazing no? Kasi kan Shadrach, Meshach, Abednego, new ini, bago ini haira, unknown ini. Unknown nga place, unknown nga mga tao, unknown nga mga experiences. Pero an one thing nga sure la haira, bisan unknown tanan nga nangyayari haira at palibot, sure hirahan God na may ada hira. So even though they are circulated with a lot of unknowns, they stand and proclaim this. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Kapag baada kita ha mga circumstances, mga pressuring moments sa aton life, kaya natin lutin i-declare. Direk maaram paano ako ini makakagawas, pero sure ako may dahil Lord himuon nga way. Or waray na lang kita nag-proceed. Bumalik na lang kita, ha? Familiarity.
Now, let's face the reality. It's hard to be faithful when facing the unknown. Tama po ba? Again, it's hard to be faithful when facing the unknown. So, ang aton pinakakiya na, ngain nagtitikang encourage, ngain nagtitikang ito nga stand nga may ada hi Shadrach, Meshach, and Abednego, that even ha unknown, even ha fearful experience or circumstance, kaya lagay hapnira magstand nga da kan Lord. But we have to take note that there is a difference between acknowledging God and surrendering to God. Again, may da po difference or pagkakaiba ang pag-acknowledge kan Lord ngayon pag-surrender kan Lord. That is why stepping into the unknown, tulula po ang aton kailangan tigamnan. Kasi kan unknown nga nit o sa nga circumstance or situation, of course, we are so fearful about it kung ano ba ang magiging outcome. Or if you are wondering, ano ba tak step nga hihimuon para bisan unknown ang circumstance nga may ada ko yan na magawas lagi hapon ako dida nga victorious. You know, you want that? Gusto mo iton? Amen ba? Amen. So tigam nila niyon SSS. Kasi adi-atian. SSS. Pag stepping into the unknown bugto, tulo lang nga S ang tigam ni. And let's start with our first S, surrender. Surrender. Paano naging surrender? Now again, may the difference and pag-acknowledge kan Lord. Yan pag-surrender kan Lord. When you are saying, I am acknowledging God, it is just in the present moment or moment by moment lahiya. But when you say surrendering to God, it is a lifetime commitment. Nakita niyo yung difference kay ano sugad bugton pag-stand ni Shadrach, Meshach, Abednego? It's because they surrendered their life to God. Now, ano man problem? Di rin man problema ang gina-acknowledgement process ni Lord, of course. But if we are speaking ha unknown circumstances, naging kakaatubang naton, it's very important ka an ma-develop pa aton is that our surrender nga da, Lord. Why? Because God is not defined by your circumstance. Diba? For example, this part, nasa ring man didi, if we are thrown into blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Karigsingon, Shadrach, Meshach, and Abednego, maaramira nga kaupod ni Lord, or maaramira nga aada hi Lord. They acknowledge the presence of the Lord, but there is a difference. Nga maaram ka lang nga aada hi Lord, ha nagjo-journey ka, nga kaupod hi Lord. Amen ba? Yes. Hi Shadrach, Meshach, and Abednego, di rin latubtob nga, maaram ako nga, dahil Lord, maaram ako nga kaya kami i-deliver ni Lord. But you know, nga in ang power, nga in nagpo-focus, ang pamuhat ni Lord din, Aadiha verse 18. But even if He does not, we want you to know that we will not serve your gods or worship the image of God you have set up. They did not presume that He was going to do so. Diba? Warayro sumiring na, I know nga kaya kami i-deliver ni Lord, and i-deliver talaga kami niya. And waray ka iton mahihimo. Gin-acknowledge ni Rabugto kung anon kaya himuon ni Lord, pero gin-acknowledge or gin-surrender gihapon nira ang possibility nga kung diri plan ni Lord nga i-save ra, ang importante, nag-stand nira kan Lord. Now, what I am trying to tell you, surrendering to God makes our faith genuine, makes our faith pure, makes our faith effective, it makes our faith powerful. Why? Because if it is focused, it pag-surrender kan Lord, it is focused in God's ability than the desired
outcome. When you just acknowledge God nga kaupod mo hiya, you are just acknowledging kung ano mga kaya himuon ni Lord during that present moment. Like for example, God, I'm praying, mapasar ako akon exams or mapasar ako board exam. Of course, we acknowledge nga kaya ito ni Lord. Tama ba? But what if waray ka kapasar? Idi nag-ibanan imo response kan Lord. Surrendering to God is more focused in God's ability than the desired outcome. Karohig singon, diri nakarely an aton pagtapod kan Lord, ha-answered prayer nga marireceive mo. An imo relationship kan Lord, an imo trust, an imo faith bugto, diri nakarely kung an gusto mo ighatag ni Lord. Because it is a misplaced faith. Kung na siya iton aton gintutuuran, nga matapod lang ako kan Lord, kapag ginhatag na niya, kung ano na akong ginaaro, that's the time magsiserve ako kan Lord. What if di rin niya ighatag? I don't know if you are guilty, pero ako guilty ako bugto. During nga nagbo-board exam ako, tungod na pressure na ako duro kayo na akong ate, same kami year nag-take in board exam, civil engineering hiya. And then napasar hiya one take lang. And then pressured ako duro-duruhan. Kay ako naman na nasunod na board exam. Nang compare da amin nga duwa, mas mahal na akong tuition. So napapressure ako, nasa rin mga Lord, akong declaration. Lord, mapasar nga niya ako. Igahatag ko gutak life ha mo. Paano ko na rin ako napasar? Hain daula ko yan na. Diba? We are guilty ito. Lord, kapag nga ni mapasar ako tak exams as in, ma-attend ako tam cell group straight. Guilty ka ba ito? Lord, magkauyab nga niya ako. Di rin ako maggagawas-gawas. Ha, church. Grabe man. Bugto, you know what's our mistake? Most of the time, nakarelayan aton trust ngan aton faith kan Lord, ha desired outcome. And we have to acknowledge that. Na ang problema diri adto kan Lord, ang problema adi po aton mga kasing-kasing. You know what's the reality? Ighatag man ni Lord or diri ang gusto mo, ma-remain hiya nga God. Ma-remain hiya nga faithful. Ma-remain hiya bugto. Nga true ha iya promises. Ito nga ni nga diri ka nalang matuod kay waray man hi Lord may gini, for example, may sakit ka or may sakit ani mo family member. Tas grabe nan imo prayer, ginhatag mo na dida. Tas waray lagi hapon na upay ani imo family member or imo sangkay or ikaw. Waray ka na tumapod kan Lord. Bugto ito sa misplaced faith. Because an outcome diri naton kontrolado. An outcome He Lord ang magahatag haaton. Pero kung an aton faith, aada ha ability ni Lord, bisan pa dirig answer ni Lord yana, bisan pa ni Lord diri ighatag sano na mga panahon, maaram ka nga may paghihimuon, hiya nga mas dako pa ha expectation nimo. Hain nakalay an imo faith. Is it in God's ability to do the impossible? Or is it haimo desired outcome na ginaaro kan Lord? Unremarkably bugto, makikita naton an faith ni Shadrach, Meshach, and Abednego, naadi talaga abilidad ni Lord. Diba? Amazing ito nga. But even if He does not, maaram kami, kung nag-aalaw ni Lord nga i-save kami, i-save kami niya. Pero kung di rin niya plano nga i-save kami, di rin ito makakapagpastop haamon para sumunod haimo. We will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Bugto gusto naton itong a kind of faith. Nga bisan waray pa nangyayari,
on fire lagi pag-serve kan Lord. We are not just trusting God tungodan mga mag-uupay or mag-upay niya ginahatag haimo. Because Jesus Himself, waray hiya nag-promised Him a life nga magiging komportable kala. Or bisan nga ka kumain nga lugar. Waray lugar nga at peace kala permi. Or waray bisan nga riches nga pwede mo ma-attain nga masiring ka, okay na ako akon life. Waray. Tanan kita makaka-experience hin mga pressing situation. Kaya namiz ako, yan ako mas naku anini nga verse. Nasaring mandidiha, according to Marianne Williamson, the moment of surrender is not when life is over. It's when it begins. Kaya mga seasons or mga nagsistep kaya na into the unknown, hindi ka maaram po na noon mangyayari ito, dita. The first thing bugto nga imo kailangan or pwede mo lahimon is just to really surrender kan Lord. Magin will mo kung ano ang will ni Lord. Hebrews 11:1. Our confidence or faith is not praise in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yan na waray pangani ka di-deliver, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya nasugad ka on fire and ira, faith bugto. Kaya nasugad hira mag-stand ka, Lord. Because their faith, di misplaced faith. And ira faith bugto. True faith. Asya itong nagtitikang ang ira confidence. That kind of faith, ha ability mismo ni Lord. And even us, bugto, ha mga unknowns naton, faith nga dakan Lord, anaton assurance. Ha mga butang na diri naton nakikita. Ha mga assurance naton, ha mga bagay na may dahil Lord plano kung may ngangain kita. Bisan diri mo pa nakikita. Yan na. Amen ba? Hebrews 11. Hebrews 11. So, asya ni na mga moment ang makakasiring ka nala, pray for the best, pero i-live kan Lord and rest. Pwede ka mag-pray the best, but live to God the rest. Diri ka pwede sumaring kan Lord, nga Lord, asya maninak best. Dapat asya gadlo tininimog hatag nga best for me. Diba? Bangin ang best ni mo bugto, very best kan Lord. Now, bugto, the truth is, there is power in surrender. Natuod ka ba ito? There is power in surrender. We learn how to inline our will to His will. Ngayon, kapag ma-inline na ang will ni Lord haimo, that's the time you will see God working. Diba, it's so easy to judge the Lord, nga wala iya ginihimo. Kasi yan mo focus, diri ha will ni Lord. But this time, when you surrender kan Lord, kapag mag-learn ka mag-surrender ha iya, mai-inline ang will ni Lord, ha imo will. Diri kailangan hi Lord ang mag-adjust ha imo wishes. Nawarin oring adjust ko doon ako ng will ha wish ni Koan, kay para mas kita niya nga nag-work ako. Huwag to waray kailangan patunayan hi Lord ha aton. Amen ba? Nga waray kagihapon kailangan patunayan kan Lord. Balita, there is power in surrender. Kaya namiss ako, kaya ano daw na, di ba hi Lord mismo, Jesus mismo, hiyan una nga tutduha aton kung paano mag-surrender ha will han Father. Di ba? Bisan nakukuran, bisan ka-anxious na ni Lord, kung pwede tanggalon mo na lay ni haakon, tanggalan na lang. Pero kung ano ni imo will, that your will be done. Ganyan ako mas na kukuha ng faith or power nga may ada na ada hamaginyakan
ni Ruth. Di ba naya kaniya ka Naomi? Tama ba ka Naomi? Yes. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my, and your God, my God. Di ba? Grabe itong bugto. Di ba nasa rin Naomi iya nga, ayaw na pag inupoda akon kay waray na ako mga anak, waray na magpapakaon ha aton, waray na mag-aalaga ha imo, pero sugad na labugto itong faith ni Ruth nga umupod ka Naomi. Knowing na, ang God ni Naomi, asya itong God nga umod. Regardless kung waray na magpapakabuhi ha ira, regardless kung waray na mag-aalaga ha ira bugto. Maaram heroes na dirira papabayaan ni Lord. Amazing, di ba? Sugad ba ito nga declaration ang gusto mo or gusto ni sa leader mabatian ha imo? Where you go, I will go. Wala, kikiligon ko dito na yung masal leader. And where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God. Bangin ma-exclude natin ang last. Your people will be my people, but your God will never be my God. Bugto amazing, no? I hope ma-cultivate ini nga kind of faith ha aton mga kasing-kasing. Andino pa ba? Hi Joshua. Di ba nayakan niya mga Israelites, kamu bahala kung gusto niyo tumuod or gusto niyo mag-serve kan Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Bahala ka mo. Kung ano nino gusto, kung so niyo ito nga iyo idols, nga iyo serbihan, or ang God nga akong ginaya ka na imo, but for me and my house, He Lord la, and amon, si serbihan. Bugto sugad ba nga kind of declaration and may ada kaya na? Amen ba? Amen. Live by faith, not han aton la naaabat. Kasi kung ginalaw ni Shadrach, Meshach, an ira naaabat during that time, an ira kahadlok, diri ni sugad ka impactful na message sa aton. Diba? We can still stand even naada kita ha mga blazing furnaces na aton gin kakaatubang. Yan ang. So first S, when you are stepping into the unknown, ano to? Surrender. Ayan. Next naman, adin nakataha verse 19 to 21. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. You know the irony of it? Kasi nagsastudy ako ini, ang ginbasa ko ini nga passage. This is one of the verses talaga na nayakan ako, asya initak usang iga-highlight. Kasi imagine ka he ordered the furnace heated 7 times. An mapaso bugtog, igihit pa yung more than pahan iya na usual nga kapaso. Nasing ako, ay no, kay haaton life, may mga circumstances talaga, usang nga problema na dudugan hinduwa. Nagdudugan hintulo, nagsasarabay na. Di na kita maaram kung ano pa nga problema. Ang kulang ha imo, kahit ano nga problema, ada na ha imo. Right? Ungod talaga ya, but you know, paano ya gin-change? Knowing that the first point bugto is just to surrender kan Lord. Aligning han will ni Lord, ha will mo, or aligning an imo will pakadto kan Lord. Ito nga magtutugma ka mo kung ano pa talagang gusto ni Lord himuon ha imo life. Reading this again, waray na ya impact ta akon. Bisan pa daw siguro itong heated 100 times hotter than usual. Why? Because again, bugto, outcome doesn't define our relationship with God. When we surrender, diri na desired outcome na rely an aton pagtapod kan Lord. Kaya bisan pagaano nga pressing situation an may ada kaya na, bisan man an imo sa pitdua, an imo sa pittulo, ikaw 5, diri ito nagmamatter na. Because outcome doesn't define our relationship with God. Matulo, maupat, malimaman an akon kay san imo, parehas lagi hapon kita God.
Kung imo God able, anak kong gihapon God able. Depende na lang kung magkaiba ka mo God. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. So ganitong kaurito ni King Nebuchadnezzar. Ngagin, reject hiya. Siguro yung King Nebuchadnezzar may a fear of rejection. Sugad na labog to, an iya kauriton. Hair, and commanded some of the strongest soldiers in his army to be tie up Shadrach, Meshach, Abednego and throw them into the blazing furnace. Waray talaga nag-alang hiking ni Nebuchadnezzar bugto. Nga igkad to hira dito. And imagine, ano pa tawagin eh? Nakatayhira. So waray talaga kalaban-laban bugto nga pumalag tipakadto. Now, aton second point bugto. Kano diri na hiya nagmamatter bisan gaano ka pasoan furnace or bisan gaano kadako ang problema nga may ada kaya na. Because when you learn to surrender, bugto ang gift ni Lord haimo and stillness an iya presence. Kaya our second S, kapag mag-step kita into the unknown, stillness. Kinapansin mo, kapag diri nga ni kita maarang mag-surrender ka, Lord, nagpapanik kita kung ano ang next step. Or kung ikaw ada ka pa ito circumstance na diri ka maaram kung ano ba ni mo hihimuon, bangin kailangan anay natin bumalik pag-surrender. Especially ako, natawag ni? Makontrol ako. Ito nga, kontrolado ko tang pagkaon, pagkaturog, pagtrabaho. And I am in a season kasi unknown gihapon. And this is something that God wants me to learn. And maging still kala. Kung ano ang mga certain things nga ginaalaw ni Lord, ma-experience mo yan na. Bugto, amazing. Ito nga gift of stillness. Ito nga gift han pagiging calm. Ito nga gift of peace. Aadala ito ha presensya ni Lord. Waray ito ha presensya bisan hino. Waray ito ha mga butang. Waray ito ha place. Bisan pa daw ito gaano kaupay. Aadala ito ha presence ni Lord. And I want to take note that He or God is more important than the answers or explanations we so eagerly seek. Diri kailangan explanations ni, diri kailangan explanation, diri kailangan bisan na nga answer. An imo need yan na. I believe ang kailangan naton hiton nga mga unknown moments naton is an assurance and presence ni Lord. And you will be okay. You will be at peace. Tama ba? So we should really learn to first surrender nga dakan Lord. Para ma-receive ni naton nga gift of stillness. And itong mismo nga gift bugto, Hey Lord iton. Amazing ko inihiya nga verse, Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Di ba it lamp? Di ba lamp? Hino may mga lamp din niya yung balay. For sure may ada. It lamp ba? Kaya kaya ba ini so gani nga power hand light? For example, magbutang kita lamp, para umuntan mga light, okay na ito ha iyo. Ako lang yung nakikita din. Di ba na yung kami that? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Bugto ang word ni Lord. Diri mo kailangan mabaruan ng tanan bago ka sumunod. That lamp to your feet, actually iton kailangan nimo para magpadayon. Kasi sometimes gusto nato nakita talaga naton dayon tanan. Inilanganin ginahatag ni Lord. Yan na nasi-savor ko. There's really joy in not knowing. There's really peace in not knowing. Kasi definitely, most of the time nagiging anxious kita kasi gusto naton ma-experience na or ayuson kung anon mga malihan future circumstances. Especially kung into details ka nga tao or control ka imo sarili nga tao. But amazing, no?
Though your word is a lamp to my feet and lamp to my path. Ito nga word ni Lord, imo asya doon kailangan mo yan na. Diri mo ani kailangan maintindihan tanan para masiring mo na ungod ang word ni Lord. Hino din may mga motor or sarakyan, di ba may light iton? Say for example, tikang kakatbalogan, tas ani mo destination ti pakadto ha Tacloban. Now, ang light ba ang imo motor para may ngadto ka imo destination, tikang kakatbalogan ti pakadto dahil na Tacloban? Patuloy siya nini ako nagpa-follow. May imagine mo? Kasi gusto natin talaga ma-assure ang destination natin. Gusto natin ma-clear dayon, di Tacloban ini. This is the way. Pwede ito? Di daw may dalaya certain amount na, actually niti iya malalagahan. Pero enough na ito para diri ka madisgrasya. Enough na ito para asya itong i-follow mo. And then another na liwat habang nagtitake ka one step at a time, diri mo na mamalayan ato ka na imo destination. Tama ba? Bagdo kon anong ginre-reveal ni Lord ha imo yan ha? Ansya iton gusto niya fokusan mo anay. Kaya na-anxious kita. Kasi nangangalimtan natin i-appreciate ang present moment. Tomorrow will worry itself. No, now na. Grabe itong control hano natin. Asya lang yan ini. Asya yung kailangan mo ma-learn. Asya yung akong message sa imo. Asya yung dinit imo breakthrough. Ayo anay an kung ano naguhulat pa dito. Amazing, no? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sugad bugto hi Lord mag-guide ha ato na haan nun, di rin na Lord ipapakita tanan dayon ha imo. But surely, igre-reveal niya ha imo kung ano ang next step. Not knowing how it's going to work out, then He will show you the next step, step by step, and He will lead you into your destination. Kaya naman gusto ni Lord step by step bugto. Kaya ano gusto ni Lord nga diri tanan ginre-reveal dayon ha aton. Kasi kita nature ito naton, we love shortcuts. Nadiri kita in process. Kung hain igsusuksok talaga para may ngadto tayong gora la kita ito. Di ba? Kaya nasa nga ni Lord, gutilat na pilit na road. Kasi nadiri kita nga nakukurian kita. Pero amazing Lord, ano? Kasi diri tanan ginre-reveal niya ha aton para mag-learn kita nga ang kailangan naton ito that time hiyala. Diri an iba. Diri an bisan ano nga nakikita mo dida. Ang kailangan mo dida, Lord la. Kaya diri ni Lord ginre-reveal tanan because He wants to be real with you. Gusto ni Lord maabat mo ang pamuhat niya. But one thing nga amazing ko gihapon, kaya nasing man ha Deuteronomy 31:8. Kaya yung singim sapit, do not rush, ay pagdinali bugto, because the Lord Himself goes before you and will be with you. Kaya singon diri ni Lord ginre-reveal tanan. Ganwaray ka kailangan igkawori, han sunod nga step, kasi aadto na hiya. Nauna na hi Lord. Ayaw, ay na pag-inuna. The Lord Himself goes before you and will be with you. Kaya bisan gaano ka pressing ang situation yan, bisan gaano ka imposible bugto, nasa ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Diri ko man ikaw babayaan. Maaram ako nasasaktan ka, maaram ako nakukurian ka, pero diri ko ikaw babayaan. Ngan tapos na ako dito. Diba? Uy, mo diri ko salot ako sure kung anon may na dito. Bugto tapos na. Do not be afraid and do not be discouraged. Kaya next time mag-step ka into anon, instead nga bumalik ka ha familiar bugto, take one step at a time. Dahil Lord. Kapot hakamot ni Lord. Andiri ka man na mapapausa ka nila, do ka na nga yan. And then God is leading you to another season.
Alright? Amen. Amen. Kita niyo yun, verse 25. Oh, 24. Then the king Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement. He and asked his advisor, "Weren't there these three men that tied up threw into the fire?" They replied, "Certainly, your majesty. Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed." Bugto. May nakapagpigil ba? Nga dito nasing by Lord, stop ko na dayon daw ini. Kaya pares ba kan Ibrahim kan Isaac? Di ba gin-stop ni Lord ni Abraham? Pero this time, bugtugin kadto talaga hira blazing furnace. Waray nakapagpa-stop. Haira. But nasa naman ni King Nebuchadnezzar? He leaped to his feet in amazement. Diri ka ba ito mapapatugdo, mapapalukso bugto? Ngan imo ging kadto nga tutulo uupat na. Look, I see four men walking around in the fire, unbound and are harmed. Ang pagsulod ira bugto tied up hira. Pero this time, they are unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods. This is not something na gusto ko i-emphasize. I want you to focus sa word nga, walking around. Nasing man, look, I see four men walking around in the fire. Karag single bugto, it doesn't mean that it's raining. Dili kita makakasayaw hauran. Diba? It doesn't mean nga ada kita present situation, maray na kita karapatan para maging masaya. Amazing, no? Walking around in the fire. Nabisa na ada kasulod hit kalayo bugto, pwede ka, or may dahil, pwede may himuon ka. Dili mo kailangan maging stuck ha life. Do something. Singam sapit, do something. Karag singon, bisan may sakit ka, pwede ka lagi hapon mag-praise ka, Lord. Bisan waray ka trabaho, pwede mo lagi hapon i-exalt ang ngaran ni Lord nga maupay hiya. Bisan waray ka nakikita nga change nga circumstances sa imo, pwede ka lagi hapon magpasalamat ka, Lord. Or bisan waray ka na boses nga iga-utter ka, Lord, pwede mo lagi hapon ig-alasan ni imo kamot para i-acknowledge ang faithfulness ni Lord. God's presence will not remove or stop the fire, but it will remove the fear. Again, God's presence will not remove or stop the fire, but it will remove the fear. Ang pagiging captive mo, ang pagiging slave mo, di ba may pinagdadaanan ka nga ni nagpa-under ka pa. Di ba? Pero kan Lord kita, may mga Christian, worry, even though may mga pinagdadaanan kita, may karapatan lagi hapon kita na maging masaya. Di ba? Kaya lagi hapon natin mag-praise kan Lord. Bisan paralyzed na kita, kaya lagi hapon natin maghataghin or mag-worship kan Lord. Di ba? Bugto ipakita natin hakaaway. Na bisa nga ada kita ha, blazing furnace. Kaya natin maglakat-lakat, di ba? Kaya natin maging victorious lagi hapon, dida. Kaya natin diri maging slave hiton, dida. You should never allow the pain to change your perspective, kan Lord. And you will never lose your identity when you step into the unknown with God. Stillness. Dida kita nag-learn na baging still ha presence ni Lord. Now down to our last point bugto. Nasa ring man na verse 28. Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. Therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble. For no other God can save in this way." Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Look at the faithfulness of God, bugto. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their head singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Amen. Amazing in it, there was no smell of fire on them.
Kung mato na ka mo sa nga restaurant, tapos paggawas mo, kahamot mo na ano itong restaurant. Di ba napilit hiya? Di ba amazing didi bugto? Ibig sabihin, kapag nga naging pagawas kita itong dida ni Lord ha, aton slavery hasin, baga bakit bago otro nga tao? Diri ka connected ha imo pa. So you can start again. Diba? So ganito ka amazing He Lord. And this time, anaton last S bugto, take note of this, God's sovereignty. God's sovereignty. Something na gusto ko pag-describe kan Lord, that God is really sovereign. Anon karagsingon bugto? An mga ways or an mga kahuna mo waray na way, gintatagan pa ni Lord hin, way. An kahuna mo nga patay na, pwede pa buhion ni Lord otro. So ganito niya ka-powerful. So ganito ka-sovereign and God naging siserbihan naton. That is why there is no room for fear. Yan na. Nga na pagiging sovereign ni Lord, ha-obedience ni Shadrach, Meshach, Abednego, bugto hi Lord an nakita. Dida. Nasa niya, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants. And di rin na itong dida. When you surrender haplan ni Lord, God will certainly promote you. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Pwede na unta last na ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano? Hino pa ba ang makakatanggal ha ira ha fiery or ha blazing furnace nga ginhapil ha ira or ginhapil hira? It is only the Lord. Hinubugton kaya makag-change in circumstance, situation, or hinon makagtabok ha imo ha unknown into something beautiful destination nga pwede mo makaduan. It is only the presence of the Lord. No one else. Kaya imo mga unknowns. Diri ka man sure kung ano or ngain ka man nga ngadto. Sure ako kung hinon Lord nga pwede maging kaupod mo. And He is still the same. Yesterday, today, and forever. Let us all stand.